Lesi kami asngo baya ka office Khang Tala no tana ka daw bagina tray kami Tulop. Hanrei kini kala jah puk office tray kam jaga C&Rd block po Lumshnong. Kini kalongkat kam kerja thu jaga sang Jaintian National Council. Kabalak baya kini ka office tray kam kadan po Lumshnong la Khang no. Adi kata kali banyak kendu ya Deputy Commissioner jaga East Giant Hill District. Hakaba Deputy Commissioner jaga East Giant Hill District oleh thu baka daw bala Khang Tala no ya kini ka office kadai namar bakin Nongtrei Commission lawan tray. Nakadaw ba kemshmiyo Tulop Tala sa Bnai nesan Bnai. Kaseng GNC hakajing play khabor di kambala pharu show sangat uperta kali thu. Pakajing sya kajing senglen kajing penmi ya kan ka blok ade na kamata kajing mentoy. Jong kipai ba ki basong ha ki thain jokan narpu. Ke balong ka thai ka barang sadin sibun baka basya ibanya ka sarkar. Kaseng kal ai khubleiru ika kong Santa Mary Shella ka bah kapor bakampat long MLA kalawan ra. Patrista manon ra yang di ka blok. Andai meta hadim bakalong MLA pat kan di ka office cekam kasya Khang Tala pan. Tanda kaleng juga sengga kentu ya ketika meli banyak keren bagi bos sakar. Penbiang no ya Tulop jegi Nongtrei. Khang bahkan di office kan cekam yang sisien bahkan long ka jengerap. Iki pai ba joka tiga thai.